Reka mwifurize ibihe byiza, mwifurize kugubwa neza aho uri hose, wowe udukurikiye gatanu kuri gatanu muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye tukugezaho umunsi ku wundi. Hanyuma rero ngiye kukubwira inkuru y'umugabo witwa Noble Marara, ni umwe mu bahoze rero mu ngabo za RDF hano mu Rwanda, ariko waje kujya mu mitwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, imitwe irwanya leta y'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero yaje kugira gutya yandika inyandiko ikomeye cyane, inyandiko igenewe mu by'ukuri abarwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, benshi cyane cyane ababarizwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mu nyandiko ye aheruka gushyira ahagaragara tariki ya 30 Ukwakira 2020 abinyujije mu kinyamakuru cy'Inyenyeri News, ubwo rero yavugaga ku barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Noble Marara, uyu wahoze mu ngabo za RDF kuri burera akaba abarizwa mu mitwe irwanya leta y'u Rwanda, yavuze ko opposition nyarwanda iba hanze imaze imyaka isaga 26 igerageza guhangana leta y'u Rwanda, maze yanzura ko bitakiri ibanga ry'uko kugeza ubu itaragira amahirwe yo kugira icyo igera, nk'uko byagarutsweho n'uyu Noble Marara ubarizwa mu barwanya leta y'igihugu cy'u Rwanda. Ni ubutumwa rero mu by'ukuri yageneye opposition nyarwanda iba hanze y'igihugu cy'u Rwanda, abenshi bikunze kugaragara ko baba ku mugabane w'Uburayi mu bihugu by'Ububiligi ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa, nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Ni ubutumwa rero mu by'ukuri navuga ko yageneye ba Faustin Twagiramungu, yahoze ari ministre w'intebe hano mu gihugu cy'u Rwanda, yageneye ba Padiri Nahimana ku munsi ku wundi bakunze kwibasira ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda bari hanze. Hanyuma rero akomeza avuga ko ntako batagize, kuko ngo bagerageje no kurema imitwe yitwara gisirikare yagerageje gutera u Rwanda, ariko iyi mitwe yose ntabwo byigeze bihira. Noble Marara akomeza avuga ko opposition nyarwanda iba hanze, yaba yitwaje intwaro cyangwa se itazitwaje, nta ngufu igisigaranye ku buryo yashyira amanga yizeye ishya n'ihirwe mu gukomeza no guhangana leta y'u Rwanda mu buryo bumaze imyaka 26 ibikora, ariko ntigire icyo igeraho, nk'uko yabinyujije mu nyandiko mu by'ukuri yanyujije mu kinyamakuru cye. Yagize ati uyu munsi opposition nyarwanda yaba yitwaje intwaro cyangwa se iharanira impinduka mu mahoro, nta ngufu ifite yashingiraho ngo ishire amanga yizeye ishya n'ihirwe mu gukomeza guhangana na leta y'u Rwanda mu buryo bumaze imyaka 26 babikora. No kuvuga kuva mu mwaka wa 1994 kugeza uyu munsi wa none muri 2020 haciye imyaka agera kuri 26 abantu batandukanye cyangwa se opposition nyarwanda cyane cyane baba hanze y'igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri banenga ubutegetsi, ndetse harimo n'abagiye babigerageza batera igihugu bitwaje intwaro, ariko ntabwo byigeze bibahira. Uyu mugabo rero akomeza avuga ko hejuru y'ibyo byose leta y'u Rwanda itazakorera ku cyokere cy'abari muri opposition, kuko yo ntacyo itakaza mwirihangana, ndetse ko opposition nyarwanda iba hanze itakibasha gukora imyigaragambyo kuri za ambasade z'u Rwanda nk'uko yakunze kubikora mu myaka yashize, bitewe n'uko ntacyo igishoboye gukora. Akomeza avuga ko kuri ubu rero nta yandi mahitamo opposition nyarwanda isigaranye usibye kwitabira inama nkuru y'umushyikirano na Rwanda Day, ngo kuko nta handi izahurira na leta y'u Rwanda bishoboke, ndetse ko ibi ngo bizayisaba kwivugurura ikibumbira mu miryango, aho rero kwibumbira mu mashyaka n'amashyirahamwe ahanganira ku mbuga nkoranyambaga, nk'uko Noble Marara akomeje kugenda bivuga. Yagize ati ntabwo leta y'u Rwanda izigera itera intambwe irenze y'umushyikirano na Rwanda Day mu guhuriza hamwe abanyarwanda ngo baganire. Kwitabira inama y'igihugu umushyikirano na Rwanda Day birakenewe, kuko ari nta handi opposition iba hanze izahura na leta y'u Rwanda kugira ngo itangemo umusanzu w'ibitekerezo nuko ibona ibibazo by'u Rwanda byakemuka. Gusa ibi rero ngo bizayisaba kwivugurura ikibumbira mu miryango, aho rero kwibumbira mu mashyaka n'amashyirahamwe ahangana leta ku mbuga nkoranyambaga, nk'uko Noble Marara bivuze. Noble Marara rero arangiza avuga ko kuvugurura opposition nyarwanda iba hanze ari ukwemera ko ubwinshi bw'amashyaka ayigize ntacyo byamarira abanyarwanda, ngo kuko bikomeza rero guhembera umwiryane n'ubwumvikane buke, ahubwo ko byarutwa rero nuko abarwanya ubutegetsi bari hanze bari basanzwe batibona rero muri gahunda za leta y'u Rwanda bakwibumbira mu miryango ishingiye ku miturire yabo, nk'uko bakomeje kugenda bivuga, maze bagatora abagomba kubahagarara muri gahunda zigenewe abanyarwanda bose nk'inama y'igihugu umushyikirano na Rwanda Day, ngo kuko bitabaye ibyo izahora muri za byacitse zo ku mbuga nkoranyambaga. Ni ubutumwa bukomeye cyane mu by'ukuri uyu mugabo nawe uba mu barwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda yageneye muri rusange opposition nyarwanda iba hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Noble Marara kuri ubu utuye mu gihugu cy'Ubwongereza, hano umwe mu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, akaba kandi yaratorotse igisirikare nyuma yaho rero avumburiwe mu busambo bwo kunyereza lisansi na za mazutu z'imodoka za gisirikare. Mu mwaka wa 2010 kandi yabaye umunyamuryango wa RNC
ariko nyuma yaho gato hari kumwe na Nsabimana Callixte Sankara, Kazigaba Andre n'abandi bitandukanya na RNC ya Kayumba Nyamwasa, maze bashinga LRM. Yaje gushwana na Sankara, maze Sankara amwirukana muri LRM. Burira akaba yarashinze ikinyamakuru kigamije ryo guharabika leta y'u Rwanda. Uyu akaba ari Noble Marara uba mu gihugu cy'Ubwongereza nk'uko tubikesha rero mu by'ukuri ikinyamakuru cya Rwanda Tribune. Hanyuma rero mu by'ukuri ibi neza bijya gusa n'ubundi butumwa bukomeye cyane bwatanzwe n'uyu mugabo witwa Musangamfura, aho Musangamfura rero mu by'ukuri avuga ko asanga imyumvire iranga benshi mu banyapolitiki muri za opposition ari imyumvire yasigaye inyuma mu mwaka wa 1990 kandi ubu turi mu mwaka wa 2020. Musangamfura Sixbel, umunyamabanga mukuru w'ishyaka riyobowe ryiyomoye kuri RNC ya Kayumba Nyamwasa, aherutse kuvuga ko bahisemo rero inzira yo gufata intwaro ngo barwanye leta y'u Rwanda, bari guca mu cyo yise inzira y'ubusamo, kandi ko bitazabashobokera. Mu kiganiro aheruka kugirana n'umunyamakuru Jean Claude Murindabi ukorera kimwe mu binyamakuru birwanya leta y'u Rwanda, Musangamfura umwe mu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda avuga ko hari abantu rero ngo babanibwe mu bitekerezo bibwira ko gufata intwaro ngo barwanye leta y'u Rwanda ariyo nzira nyayo bagomba rero gucamo ngo bashake gukemura ibibazo byabo, ndetse ngo ugasanga abantu bamwe babarizwa mu mashyaka atandukanye bakunda kuririmba bavuga ko rero babonye inzira mu rugamba, ngo hanyuma rero ngo reka abe ariyo bashigikira. Musangamfura rero avuga ko kuri we iyi ari inzira y'ubusamo batazigera bashobora. Agize ati ntiwakora urugamba utareba kure ngo urebe hahandi hazatuma amahoro uharanira agerwaho. Kuba rero abantu bamwe bahora rero baririmba inzira yo gufata intwaro barwanye leta y'u Rwanda, mbona ari ugutera indirimbo ukaniyikiriza kandi iyo nzira y'ubusamo idashoboka. Sixbel Musangamfura akomeza avuga ko abantu rero ngo babarizwa mu mashyaka arwanya ubutegetsi bw'u Rwanda batagomba gukomeza kurangazwa na za serwakira zivuga ngo inzira y'ubusamo irabonetse, maze yongeraho ko abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bagakwiye rero gushyira imbere inzira y'ibiganiro n'amahoro kuruta y'intambara, kuko rero kugeza magingo ngaya ngo byarabananiye, ndetse kandi ko ababigerageje bose ntacyo bigeze bageraho kugeza magingo yanga. Yakomeza avuga ko rero abanyarwanda ngo baba muri opposition bavuga ko bifuza guhindura ibintu mu Rwanda, kandi nyamara nabo batarigeze bahinduka mu mitekerereze ndetse no mu mikorere. Ubwo rero uyu munyamakuru yamubazaga niba abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda baba bagifite amizero yo kugera ku ntego yabo, aho usanga abenshi rero bavugira kure y'u Rwanda, yamusubije agira ati nanjye ndi umwe mu bantu bakunze rero gufatanya n'abandi gushinga amashyaka arwanya leta y'u Rwanda, ndetse dukora nuko dushoboye ngo twishire hamwe, ariko icyagiye kigaragara nuko imyumvire iranga benshi mu banyapolitiki muri opposition ari imyumvire yasigaye inyuma muri za 90, kandi ubu turi muri 2020, ariko ugasanga tugitekereza hahandi nta ntambwe turabasha gutera, tutarabasha kwigobotora ingoyi cyangwa imigozi yari duhambiriye kuva mu myaka za 90, ahubwo tugakomeza kwigendana kandi tunakinganya imbereka. Ati twebwe abo mu ishyaka ishakwe nk'uko yabyivugiye, ati tubona nta musaruro wavamo mu gihe tugikurubana ibyo byose byari biduhambiriye mu myaka ya kera, bigatuma rero utabasha rero ngo gutera intambwe ukuruye ibintu rero biremereye gutyo. Icyo ati tubona nk'uko yabigarutseho uyu mugabo, ati dukeneye ni ukongera gutekereza ubundi bushya kandi tukareba kure, nk'uko uyu mugabo Musangamfura Sixbel yakomeje kugenda bivuga. Yagize ati hari bamwe ati bibwira ko guhuriza amashyaka ya politiki hamwe n'imiryango inyuranye bizatwongera imbaraga zo kurwanya leta y'u Rwanda, ariko ngo twaje gusanga twaribeshye kuko ntacyo twabasha kugeraho mu gihe ubwacu tutumvikana kandi dukomeje no gukingana imbereka. Uyu mugabo nawe uba umwe mu barwanya leta y'u Rwanda, Musangamfura Sixbel ni umwe mu bantu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, akaba atuye muri Finland mu mwaka wa 2010, kandi yagize uruhare rw'ishingwa ry'ihuriro RNC afatanyije na Kayumba Nyamwasa, Gahima Gerard, Patrick Karegeya ndetse n'abandi. Iyi mvugo rero ye izayunganira
ya mugenzi we Noble Marara mu by'ukuri uko twakomeje kujya tubivuga nawe washyize hanze ubutumwa rero busaba opposition rero kwitabira gahunda za leta harimo Rwanda Day n'inama y'umushyikirano kuko bamaze rero gutsindwa urugamba igisigaye ari ukuyoboka mu by'ukuri ibiganiro ubwo aranitse rero yacikagamo ibice nyuma y'igihe gito ivutse biturutse ku bwumvikane buke hagati ya Kayumba na Dr. Theogene Rudasingwa mu Musangamfura yagiye ku ruhande rwa Rudasingwa maze